Mendang ini pe ia kato kan ngot ki player ile kai football na kari khasi ke beliau menmi madan na kenhun jong kari India. Urang ile kai football jong kari khasi ubaningkong beliau mi madan na kenhun jong kari India ude Urokos Lamare. Urokos Lamare ulai ile kai na klub Shillong Lajong husnem Arhajar hadu Arhajar lai badadu usnem Arhajar lai hadu Arhajar sau ulai ile kai na klub Mohon Bagan. Badadu usnem Arhajar sau hadu Arhajar Khanriu ulai ile kai na klub Salgokar. Urokos Lamare ulayo ru ban mi madan na kari India haka under 17 under 20 bad kumju ru haka senior team jong kari India haka baulayo ban mi madan haduk khat sausin bad ladon bentaru bad ka kenhun jong kari India ban yo ra ya ka South Championship house nam Arhajar Khatway ulai rap ru ban penjob I League bad Federation Cup house nam Arhajar Khatway nang benta ka Solgakar Ubaar uday UI Borlang Khongji Uday sa away pat player football nagari khasi ubalayo ban mi madan naga kenhun jong kari India. Uai Borlang uladon benta bar ke klub Shillong Lajong, East Bengal, Mohon Bagan, North East United, Mumbai City bat ka ATK. Uai Borlang layo ru ban mi khman naga India under 19 house nem Arjan Riu, badai hadin news nem kata house nem Arhajar Khatlai. Ulio ban mi khman naga senior team jong kari India. Haga baulio ban mi madan hadu Sansin. Uai Borlang Khongji ulai rap ya ke Shillong Lajong ban yora ya ke I League second division husnem Arhajar Khatway. Balodon bentaru bat kari India ban yora ya ke South Championship husnem Arhajar Khatsan. Balai udah Eugenson Lendo udah player bapau naga Jella Meghalaya bat kumjuru na kari India. Eugenson Lendo uladon benta bat ke klub Arhima neka Rangnajit bangitip benta ke Shillong Lajong ka Bengaluru, Pune City, ATK bat ka East Bengal. Eugenson ladon bentaru bat ka kenhun jong kari India nadu usnem Arhajar Khatsan hadu usnem Arhajar Khatnyo. Bat layo ru ban mi madan hadu Peu Sausin naga kenhun jong kari India. Bat udai player khasi baningkong ban yo mi madan naga kenhun jong kari India hadu Peu Sansin. Kini gede gilai ngot kirang ilekai football nari khasi kibiyo ban mi khman naga senior team jong kari India hadu mentau snem Arhajar Peulai Henry kidang don ki weipat kirang ilekai football nagari khasi kibiyo ban mi khman nagari India kum haka under 15 16 20 bar haka under 23